kigodi. Ekibadde ku kyalo Kasara e Kagadi ky'abasajja abalumiriza omukadde w'emyaka 66 okubayira omusulo wamu n'okubavuma. Batuzizza olukiiko olw'amangu bakangavula omukadde Margaret mu Karubanga naye abakaliddemu nti agamba nti amuvuma aleeta obujulizi. Bwananuka kukola baganye mu kkooti owicaranye nawe ngande wagikuba. Nembese baba bagabo ko niwo bakuye bano. Jejo bari kugamba nga mwiringira agendaga mu motoka nyanaga kupiki. Ibya tutabizanye nkani. Itone amureze. Yari kigwa. Tagira Muleketi bumbabumbe. Chone bitu kugamba turika bari kuhanje. Abamye okuli Benald Balihuta ne Amos Muhwezi bamulumiriza nti babayitawo n'abaddako n'abavuma. Enkari aragishuka tukaba tutari bace na nyakajinshukaho na nogwe kamushuka murisho na nogu kare tukaba twena kajitushu akabajire mu kachupa umukachupa akagira ati ngeno ya gituchunshumura ya gituchunshumura niko cyabera kisyo uyu mukecuru kugira ngo aje kunkurikirana nagize ikibazo n'umuhungu we bane yiki bansheshe kuntari wayogosheshe ninde n'uyu mukecuru yagusanze he twari turi mu Karama Nkari yari kugenda nayo yarazifite dore n'ibintu z'ibipapuro byo kwirwariro yagusheshe inkarura rwara barankubita nkubitwa n'abana be insonga ziragenda tugeze kuri polisi hariya. Ssentebe w'e Kasara Gerald Nditonze naye alumiriza omukyalo ono okumuddako n'amuvumavuma. niwe nyine nkoja akanduma nyine nkozubano erizoba eri babe bamutira mpingo irizoba nabenye bamutira mpingo kuko sinyine video eyaba natero mushijogu eyibare aha mutwari kumweshereke nyuma ya piki itwa mukwasire chama ego mukikuru akakinjiri n'abantu munju ari kuteka he nkufuru yebirere aha rwigi ngo mpaka baraze kugiraramo. Mu Karubanga abyeganye nategeeza nti bamuwayiriza ne bamusibako ekyobulogo naye Katonda abalaba. Nje ntandogaga ntanibaga banyereka uburozi bwo naroze bakaja mu gisayi cyari anko icyakuzanye mu ofisi yacu mu muryango wacu bakwishimira so ushaka tukuyambe batongera kukwita umurozi kandi abagize ngo ndi umurozi umwe akansaba ikiganyira akaza no mu rwa akansaba ikiganyiro disiringi zanje yafandi zarimo azima. Omutabaganya w'abatabuse mu bitundu abakubiriza obutakola kabi ku muntu batulenga bagonjole ebisobye. Turondo buteka n'obugwaji emishango eyimwagire kuhaba ha polisi mugireke na mukarubuge byo kuhaba bamwesiro mu rugo nabakoreki abireke turi hamwe muture hamwe mu busingi. Bya David Isingoma ku Salt TV Omunyo.